Dongan onda ulutanga ni singango na ve ibabui she mobabui she kuwa revival or no revival mobabui she kuwa tori talengana ultango me nandun magatu me bakana kene ivarau ndo tu na viambaki na mazao ni bibobui ndina ni sa lewa mai oirara lewa tiko na kena vikambali tikienda mesana tukiani na madhani bibobui na bulo Februari mbalata na nguna ososo endando na mangatiko sa na nguna ni mati kwa sa may lewa na isoli usar na itubutuba ni nondo banua yasa manakiti ngona ya mesala ngarabikia na madao ni bibabui kartu sabar to talangan na tampana ni bivoluta kina na be ulutanga iso merangarabi na be na madao ni bibabui ya asana ndol kabatunga bikenda na kena iba madala me rawani athop menanguna ya anda sana kilatu endo na iba raungo endo na tradition na kando ya tunga lutu isile madao ni bibabui revival or no revival ndo na bibabui shekua taro binaka taro tipo ya nangauna bo ya nangauna nguna ososo sandala kopa ndo na turanga Jeremiah Kemfia Jeremiah indua kilati kuna kalau ni imbula ya na kame vakava me salvate gina nona kilana kalau e shangatio kilani tio na kalau e me lotu tiko ya shangani kilanga na kame vakava dona una sama ne lomanoko me sa vakava sona vola sona tikindu sona track di kambale tici su sanga sulia ene ve tolisala ve ranga era don mai koya sale o te vida na ngauna sarangai sangai kilako ni bakara sini ngaleleta soti na tamata na wilika na pep okay siang ni long bina buah na ka sota bongo sangai o te vida na ngauna sangai Indonesia sangai bola ko entone bola bero to no ito kani bola ka keram ngani maindo mandano na timini masu ya bali o tiendo na manda wasa rato ko ya basanga bulu na leveni no na timini masu sangai klan sangai be yang abolai no na kilana kalo sangai dagat kando ko no na kilana kalo o titale bai la e bir talanga una sa liman raw na leveni no ni lawa ni masu na masu me ba ni sakila ngona ibondia the expression of faith ni bondia ngan no bombo na masu yani dhakana bondia ni masu me ba kasandana ronga de tigutale tingona masu shema on reda kwa ngaya na bikini kwa ngaya na control tower melewa na toso mai ni baba koso eno lomelo ashanga ni batu taki na ibu na ukanda ngada shana kumuni binaka ni be lewe ni lotu shana kaya nganda ba do repata tonga na ko ni kalo karabita na masu na tumbu kaina lutu ni nonde baba koso lotu yango na bono rekina o Jeremiah Kemfia ni sa klana klo ya sa shanga ni kila na kene daga ka mengarabikina kabana pepper official yaki sasanga ni ba imbale shoti ba ambati ni shanga ni ramale likina tamata ena bola rasulia mai kadi bangando na mati law ni mas mai tumbukina no ne law kembale na ni zabuti o Korea ya ndona ngauna na vida na ngono sawoti the fast growing church in the world vataunga ena masu Veroto liutaka na tambana ni lotu mai Korea. Tono Dr. Kim so Dr. David Hong Chi Ko
Rekeda era te utanga non rolutu sena tumbu non rolutu mana masu. Membale ve cermaya na vivo bui wa oya ni surat tanga nakalo me kata na non nambula. Kasangani kata yani na kai kila surat ko nga na masu me ngarabe ani na itabe kin membale na vivo bui Pibabu yang tentu makanya nama wasin tapi pibabu ingan yang tapi nak kata me rawatin tu 6 bulan ngala sin tu 6 bulan pisau. Nabi pibabu yang ko na visi ko naklu. Visitation of God. No na visi ko naklu kino na 6 bulan itu. Nabi pibabu. Iyan inda yado para kena marawa. Enda ke kila ya dona kai bauta na lotu wesile nindo shikoba maikina na lotu wesile viti kero tu manakalo ena ngonen grabikina na madawa ni vivo hui vivo hui na bagsauti na Januari lako maya anda siang ni kila doni wasile weekend anda mode maya na lo meniambaki siang ni kila na da metaka mode ke membale ngai dolangane mbaki sandol matakina madawa bimbingo meteleba talikina na tamata na ka levo sama ka bati na kalau eno 6 bulan eno pengauna karo ni karo ni ndatu kuna kina ni bimbi zake se binaka mengrabi na biba bui ngona kena nona sumurak ne yalo tambul ne yalo na sumura kamay na yalo kinangauna ni dua na kabo me boyduri rest of spirit and time of refreshing dona kabo kemembale ni enda baba se ndua ndon maka ndona vivo bui ngo mokilati ko ngo ndona ngauna yado kina ndona kabo refresh ni ngauna kina yalo ni kalau sial ni tamata dua tali nda baba kana ngauna de tete uni ambaki senda dia baba bulan Februari ngwe nda kindaba kina na bu non da mode mai na lo muni ambaki realize sin non da kindaba non da mode non da kindaba talangani nda sa mode lutu ni da kindaba na lebu ni ra ngondo na ngauna binaka mo kindaba ka lesu tale buana kalu ndo tale ngona ngauna na ndau sobu makina na kalu ka vanga lalataka nanduka ni tamata nanduka ni baba koso na lele ni bauta ka indola ni ndone mbaki mendo shiro maya kwa ka vanga latikenda mena ka kedanga ndo tale ngona ngauna endo vonden dono taikina nanon dai lako wana kalau kanon dai vitokani kena lo tamu mi pasina ita nalo manda ena indola ni ndona ngauna dol ni ambaki chakene imbale na votoro taki ni mbula yalo waindu en lomni ambaki ena vina katikina endona viva bui metalebi kenda maikina na klo nande batu na viva bui ena ngunungo ya ni tiko tale tale na oso tale na ka enda baka bimbi taka ndungwe la zakina na daga ndo kaingo na viva bui ngono non rabuke yeso mervana mata focus in on God and challenge us to serve him onambuli mo ngarabi ko etinga me toba na keri daba esa tu ti sono ndambole vale satu ngango na matindewa buleti una buleni bu vale na kena kavo yau na zaka na kana mokania bule keda satu ngango
ya ni mbere nyongara vikoya sha masula ikoya koya na binakata tiko mekana yana mbole mbole sa turawa ya na revival sha na bibabui ngona kena vana mata indua vana kalau mengara vikoya kambole italanga kina nono ngara na kalau boleh kina vikabayalo boleh kelanga kina nono mengara vana itabi indui vadlati na buku ni vikabayalo sa tungori menum nanondelesho ni sa tukunikina nirto sa rawawa to na Israel sa tambe ta komoshe merole vitalano akena kalo na loma ni vasa nga bulu na singa sawawar tamata alay wati bidan singa don madawa lay huwa lay tolu lako na kena ikapa sa vakae siang ni long bina kana saya loko ya balabun nan rawawa ngo sa tiga busa bukan kena siama ya siang ni ngule vai birati ko na kaya do mai cipita lebu na kabo rabuli do mai cipita na bunu ni buli matakau rodaka pa na ka mangosa kedenga mero tu bakina tarlei wela talanga kina Israel yen yeli pare le Moses sampai sika sarana baka samongo ya me sara pa da bukataki kenre shama me bona klau karambule sara ing bana matakau kula me bakala kene talanoa kere na be kula kede lili tundalinganra se batinra sanga me baka mai sambuli raukina en dona lubini bulu makau kula go mero tubakina na Israel Saikoya ne sauni vala na vala ni sa tamusukira mai buana klo disconnected from God sambuli kina matlo goya na sauni vala ni sambuli ngana non ramat kau deu merengaraba kembali na kata le indondu satu ya la kaula kaba margeti na kasau lebu rasa kaba ya mertu bakina kunembale na inde ni kaiba kabongo ichipita shena na kaira reza mai ichipita kuna kango sa mai rawaira ni yali o Moses na pasa bula singa sala yalo kina mesa vas kai mai na kaira ndo sotaba mai ichipita la Moses sa reza na ipala talibu satu reza saranga na ipala talibu kai pala ni matai ni kai bola itu kai deu ena linga nikelo na batu raramba Fona bola bangatai kina na ingangalongo tul bola nduanga na kena ndua nangon ni Taniela ndua na ndelin nuku nangon ni Chisu bangatai kina ngangalongo me non ngangalo nakalo me bola duongo e bola isranga batu deu na batu na linga deu trabatu kabolakina me kakko vi ko nakalo tani kaku ni mulia indon matkau deu tuba kina siagram matai sangani feu deu ya kina kini sangani toka na Israel rasangai kutamai na lubini bulu makaungo me susu minikalo sabi apa takilati ko vitra kalebu ani lawalango sini kabo ni talnongo to ni kuwa talnongo ti sarangai bali ni kuwa revival or no revival nabi babu isikuwa usakayo timena ke ni kuwa ende tinabi babu wala tin sarui lebu na bonua ende tu na tamati lebu tu na nona osos sa vagambi na sorka e pa marngeta kasa lei kina me pangole ne lo no buona klo min dura bi babu isikuwa revival ono
Zaka indua siya kwa. Ya, ito nakatali ya to na lesson ko. Waya ni baka takila tinga nakalo. Nanona kaukawa. Me marutaki en na vonua rambula kina natamata. Sa katali talang anda ready ke ni sabay so somitaki ni rongabong. Sabay so somitaki nanggarabi ni sokalo. Wana kalau ena sona ka ba marnga tamata silver and gold no bono sa wele kina na tamata ena nguna ya kena ngongo kumbale ni darawani talanongo wira sabakara sanga nimbula ena buku ni kalu ersa sinuita kana kukuaya ersa sinuita na lolomaya ersa sanga ni maruta kana garib kalu enan dua na vonua liwa enan dua na vonua ngalala enan dua na vonua bou enan ngau na bou ni rasa tosu tu kini lawa lako me lawa kenani enda rawa ni nda rawata na vombulai vayalo kevaka enda vambi nanda sava na mata tiunga kina kai enda bulia linganda na me mananda mata kau deu menda grava vale sa tumbuh lagi tingango na lengai pale domestic violence child abuse tumbuh lagi tinga maliola lomani pale ya ana lomani pale go na bonu ay kune tagikina na garabi kalo wa indua kaya kasasini kune tagikina garabi kalo ya sana vambi na raini bu pale kina kanga ay baka maringeti ana ikau mai ni onogo babe no ndolot endar me babui na tradition sa dakati ko na bulbul ka ni si discipline ko na triple ndua na objective say naki ni kamlat evangelism waya me vangarai sotal la salabo ningarabi sokolo kita usah wano no pernah kena kita usah pakai sama sar ni anduan nang una pango na rira ini ni lutu sile bombo ni tinkadiwa dio sanga bulu pada tamai nang una satu bagi na ya ni batang kena inaki merawa ni rakomeki na ni tabangone karatungo non taponwa ya kena kini belum binasar mani ndakeba ni rongoda nandona lewani mboshi komiti sama ni lawikina mesa kuoni boydori na ni batang mani rasuka imuri ndone wase ya kena ka ndake bombo tani rangale to sotala matolut ndake to stalo kanda ndake buleta le sonda matolutu ninda sa pakwai mana vala ni kosa dunia ya satu sama ni bila sarapa mata we sona kena bosa mesaka kuni vangrai soni wale pu ni sokolo ya me va bulan tenga na sokolo nga endangara batunga ena bengauna kimai malam sakuni vangrai na kabo wale bo men retir mai tabangone sebi wekani kinanga una bungo ya mesapa kan bulan tenga nang garabi ni soklo kene tata kemen balik apa kasaran nanti dubu tumai ena mata gelain ya kabi ya santo nabi bulan tega ya kena kasat tebata kena ngauna ningere matu tonga ngase se dava nei vala ndonu me vistari kena ngauna me rawa ni survive tu kina na soklo Bale na luto ni pinakatan to ni babui. Sini babui na sokolo. Sini babui na luto. Babui na lelana. Me vei siko mai na klo vei tarani. Kina non da bula, kina non da luto. Menda kila ngona kastavi Moses. Engandre ba kwento na bibabui. Santo ni lago palabu sa lago mingo. Lago may chipita, lago
may kena kalau kena vana kena ivala kena tobo salau rai tu ni sala na kara ko tumai tamai to pun bonua sare do moshe se kango mi babui tambe daki le sumai sare da mat kau deu por lagi na bat non sa dum ruba daka na fala e sino nei tai bo moshe non tai na klau mi tu ruba daka sangani de moshe se tambe tak dale keri kerua me kauta mai na vaka ni vi babui veira sa me peka tu mai nei vara non bauta veira sa tegebu se abu ani na koko ni bauta batini sa le na kabo sa sota bitoli sala ka sa mai vai dala taka na veka ra maringa tu mai na leve orna Israel ya dakila babina kana itala nongo ni vina kati na vi babui. They need Bible. Belatan isa ya wakira nakalo na bukin non radakala. Sa yalim ai nei siaman den donu kay nakalo. Kila tiori rin bitkan na nakalo. Mindanga pamaringgeta na kain bulian na linganda. Kada kota mai na kain bulan ni nganda go menda tubu kina ni sai kwaya ra nganda matkau deu enda bulia bali lebu ngani matkau deu ona bulia bale ngore na go nuwa ena wele kina no mulani bale kada fuka kina na kende shama mai wa kana mel bale ena hanga ti ko na bi bobui meni sata buko tu kende shama sata kaya ra mana bi ngono sawiti meda bun anda padal oman yang bagi todo sa awit sanda padal kamay ang lele na kawaka lele na kutir ng one bale klaw na baytay kina pati siya takay ke misana grabe ko ng onong me fa pa nang una kilay mo ni kina tu bunga man ng one tu libang palitay ko sa rebe korbo ng boro oy ran nonda tu kaya bale sa siya nga nakalaw sa buka tunay siya ni sambuliti ko ilingana na leni mo bale ana matkaw de mi fuba kina siya ano lo man nonda tigo ni kuwa sa buka na kende siya sangga itu napakasama ni banggaray ni kalo ang rasa abang nanggara rasari di cipit toka ni sa sulebira endo na ire ni alalo binakasara ni ngaray kalo kay luma mai na kaula to sa bangara talaman de dona klau kabuli na lingana to bangara to sa na bangara na klau kwembuli na ibaraw ng tabakasat to ray angay buli sangay may oso na Israeli oso to kana leni bonua oso to na leni lotu nakasa buli raw na kaula kakam kamila mesyo somi nikalo kana ngaw na doon mga tungo na gamit tiniki ni pamadala ka lang sa tege bu talangan ano na ya mesara soli ulum balel na bukin non radakala tarongi o eroni kunero no iranga rasabi na katamendua na kamerak sambil kiro eroni eu sama nimbulia non ra lewa de decision eu sangay nimbulia na ibagaraw na may misokolo may nakar lewa na lilip kaya may sasyon ni rongo may nang tomona may lewa na tos ni lala na puno liwa na puno lala nang dotal lembag ibaw sarong wadi may nang tom ni lilipo medaba me baka tule wataka na ifaraw ng soklo sininta pambaki kaya na baka sa mga demokrasi takir na kain ng bulia meron ni mataw kinanilawala ko sa batula they begin to make decision balisa na ba sa tiko na kaya rambita ka na nonatala tiko bukya meron di nga nakala sa tiga buka kalangan isa mo ni Biyokan ni Kerklo relationship sa buka kata-kata hero no kata-kata Moses kung nakaya di unilingan ko sa may por lagi tali
Emel dona kali na dai. Na da ko el va modire lo mniambaki. Na da ni sa dhurra o wa indua. Sa bakato ka indua nambaki wa ni murie tu nanona indua na tamani ki ngiole murie tu. Kana loto. Bula loto tu. Kon ngio nambaki wa. Ngona ngamati kira na ngiole bu. Ko en dota lebe. Dota langio. Cendona ikale. Toso tu mata que non va, lago tu, lei mate ko ya va ya ndio. Toso. Ke bakanga ba ka vale. Vale sa tos tu tama, o tam na ko tirtu tu ngone kina va. Ni oti vita nei tamba tamata, ena du rubi tu na le ni bu vala, ena bu ni va, ena ka metaki. Tatora. Kembal ene hanga na bi bobui. Batani rawani mul mutaka na va ka sudu tiu mai pambalabu en lo mniambaki en yanga men do na vi babu we need revival when salvation no longer blessed ke baka sa shanga ni yat mai na vi pakalunga taki ni non da bambulai en yanga men do na vi babu Nasa benda binakatiki na bibabuy ng ano ko. Dati na lo, binakatsara na bibabuy. Doon ay bunula ka lang, ako dapat tabi kimaningo. Kau na may tinia na ipamadalang ko, ni saklati ko na tos-tos umay sa ito na dala, sa ambul na matakaw, sa forlaki na bato, sa libo ni talan mo lilibo ya. Talan mo lilibo. Babi o kanya takabata man, ni talan mo ni buli matakaw ngori na, forlaki ni bato na, di bato, kaya na baka sama tikong wana ruso bukan doon na century no tura beke muni na lewni lotu sile pati ko nanduru 4 pillars pati ko nanduru ni kabo wala ko tingo kono 21st century in dobira nanduru ngo na shikula tu sa turaya na bidana baksauti tu sa shikula state dua tale kapato kay tungo na relativism kono pamadal kina pala ibigem ni en dua tale na kina bakasa na pluralism privatization kene kali manga imbuli bo na dana tu na syncretism kapato kana bosongo Phil Sanders ya ona bosa na rona poindi moni ronga da me kau ni revival ngo na pluralism doon duru ni 21st century doon duru ni contemporary change doon duru ni postmodern doon duru ni kabo great transformation kabo ni kuwa ko tugur matin balik chin kabo no kau katingwa yang ngamoni kila ni pamadala ni pluralism ya ni lotu kedanga erto bata kaya mambala na lutu saratingo kanda sa registratu na matintu kanda sa equal to lotu kaya mambala sa sinimbibi po na matintu na lutu isile sa lutu katolika kaya nga matalutu lalai other religion all religion is equal ni baka samtatoka siya nga ni talno taningo talno di na nga na ngona sabi na katiki na mendona wanga membimbi nga na wabungo me bondo ni waya rengira ki berto na liutar na wanga sanga itu na iya to taranga ko liutar tiwan na nandatiko anga ngiriti ke basa suli berto na lutu wesile na wanga ngo mai ke kika ke membale tiwa talabi mateloter na kiria mai mul na matigali bibu kaya sabi na nga me sakwa. That's pluralism. No longer Christian important no kwa. Sashin bimbi na lutu isile. Sashin bimbi na lutu ba Kristo. And the san bimbi kede and del ni bonongo katukina na matkauti uti soran grai. Iyan the san bimbi todo ko and matanda kwa. Siya ni kwa na imboli. Nanda sa may imboli patatiko kandang da fambo ti kalau kaira rambulia sona kailingan ramberang garaba
Ira bakan bina labo, ira bakan bina matakao, ira bakan bina dabatale na dabatale, bakan bina kaira kilana, non rabuko na kaira rawata. Sarambulya mera matakao deu. Mongaraba ka tubakina. That's pluralism. Kain donan duru ko ta sabi nga may nangonong na bisa. Onang bulakaya na zada ka ni paglungata ki sena. We are blessed or not. Ni sa bulatu kaira erti watale ngwa sande patu ar kenira kemba santo na boleh budi bibabu yo se. Alam mo ka ba? You need revival. Bawa tangan kanggo di balik kanggo satu matanta. Sani bala wo durtun don kuila dam bagay masula ka tigo me pakalu ngatra non taponwa nakalo ni sini but tigo na matakaw de yang garami. Nagay bol to kanikina ne karone nduru kuna bia taratale bailai mo tinegi ni pamadalang ko kapat kay tuna relativism. Kuna nduru ni postmodern, kuna nduru ni 21st century. Na relativism na kani balimbale, there is no absolute truth. Asa kana kandina. Kembali sa kaki walang hay. Ko tuna sundaya. Dalawa isu basa dari dirakyat dengan tu isu biara sa ndro nangko de sulsuet ya. Ndro ka tulo ko. Taro mena kor tira rally bere no pas kilo tira rally. Tu taro mai. Sabai be to suba. O suba sa na kanti na sa kaki wala nga. There is no absolute truth. Okay, going to the equation mo. Mbale ci su na choni. Porta qua è una sala. È un'andina. Going to the equation mo. Che ne so una bula. Che mbale una sala plus truth equals life. Ma ito na po, è un angolo. È una sala, è un'andina, è un'ambula. Ok. La kona equation ni mon. Equation ni science. Vango na ka ito na. Science plus technology, gonna rot you spingo. Gonna rot FNU. Gonna rot compulsory education. Science plus technology equals absolute truth. Balita ba? Rururung sa rawani bandinan din taki through experiment. Kan balimbale ni motion na kitemu ona la ko na chemistry boni kaw asa tikir na science. Ha test taki otia experiment. Ni soli bi ko boni ko ya na bula. That's ni kuwa. Remember, compulsory education plus science equals butter and bread tomorrow. Sa mga din taki kasatu beke weekend ni ko. Weekend na daka and rawata na kangwa na nda buli babinaka. Foto taki na buli ngona kanila baba bula. So dua na pilas kuwa duru kuwa ni ronga ngona 21st century ni kuwa. Dua na duru number 2. Ni postmodern gonna relativism. There is no absolute truth. Sa sinin do na kandina tapi naka. Kimembala ngonongo sa teke buya na rakok ko ya na kandina itu. Wakati kina na lotu ni kuwa. Sa na rakok ko na kanda baka marenggeta na kanda baka bibitaka value sa teke buya na raki. Mesa kunibango ni sa baka oso taka. Saba oso taka na mbula ni kena rawati mai na yau na lutu. Okay, baka na si klastin. Kako ni bala jili lutu. Di bala wan met. Kule na lutu. Tiro mora ba oso taka tu na tosu ni kabo ilabo non tapun. Kule ni. Kena buru-buru na staff tu ni kuana kena ngona. Na kena rai ni rona kambi mbingo. And the reason na kleta no chisu the uniqueness of Christ. Oya na nona vantam bera kina nona bula me yabu ni nonda bambauta. Ronga. Kembali lo Kristo kwa kau mai bura-bura kwa kau mai me vandam berkina na nonda bambauta.
andana uniqueness ndor kai kilai teni kina na taka mai taki dina ne sai spirit una kani talano ia mbula tiu nikua ale boya na bono ya butoki no tu bakristo niku e kau mai na ngone ngome biu baro no tabang boto ia na bang boto ngo o kaya butaki ena no na reida no ndakila no chisu a taura kede ne totongi ngani no ndakadala sangai no na kinta ngai ba ndua ya indo e mboler bukunda kese me mate me kuta no ndakadala me rawa kina niyo ngalala mo biyo kane kina kalu dotale na nongo sama yabu takabe chisu na nongo bomba uta dini satu mai kena pluralism sa kake de sa bimbi di kuona be kake de tu ta sini bimbi wala ngana lo tu sele se lo tu Kristo sa tigo ngona relativism there is no absolute truth sa ana ragi kwela kabo e amoni baka sam ta di dona singa na ana raki na nongo baka mbauta me baka sa ya bani kuwa satu kuni kanda tigo na tigo mai korbo nambor satu kuni kanda tigo na lewini bonua satu kuni kanda tigo na lewini nutu satu kuni kanda to tigo irang wane sar tingori ramatamani ramatina ni ruturi tulis salah ni sakala talangani satu budal tigo tu ngono nakawato kai on na politik tamata human trafficking on the rise now satu kuni kanda irna lewanda Melimbala sa siang mai na kanji na reda lang wane bale. Paling apa? Sa kau mai na kabo. Me buka sinit kan. Melimbala na nungu bambauti chisu ko na iwali ni lengango. Oya na nungu bambauta na vaka sama ni leto lundo. O sa bambauta na klau, sa bambauta na Ljubljana, sa bambauta na Lotabu. Orto sosongo ni batongo orto tukuna ngone tutu bakalo. Anan dua nono bambo tendua. Kaya membali no saba mo chisu sini to ngai kia o bambo to sana na bakasa ni trinity. Le tolu dombao. Nangu ya butaka be chisu. Nono ko bambo tango endo na response. Romava. Na kake de vakaba endo tomate me lago bona klo. E baru tak na klo na kake de. Even faith. Faith is a gift. Iko sindrata na mutaka binaka yala ya soli mai morino pako tele semua kumenda ya malta kadu sana it's a gift about soli embale faith is a response no lago kina wana kulo sasa talinda tala sala lago chisu nga chisu ita nanungu mambo takana na plan na klo trusting God plan kaya nongo waka nuni takati ko na no tutu waka tamata na klo ena bui chisu ando na masu bina bole bona tuku la ngombo le kina na unang bimbi game so taba kina kaya paru taw burhura yani bebu kena klo mege me maro na bomba utongo kato so kiliu me raw ni reda na ngwane karboro ro te kemani ina wale bini tutu